Good morning, lapit kardom. Pi itum dongka pen New Delhi yan. Atong si flight pen kidamzi. Kasi napachin pon po itum bar pon lo Dongkamukam pen. Dan kin sede pen on itum dak flight hang so anang li tanglo. Misang so anang li tanglo. Ang itum ang paglag ponzi dan aroy. Latang halo, lang kiro ini, lang kiro dong lah halo, bisalang tolong kiro. Nanti dampom, ini dong berarti yang itu panang itu hampir di las bang di las halo. Nanti flight lah pen kita amji mah, flight kita yang si, nang itu online pen kita book pon si kime, nang idak Guwahati pen New Delhi yan tapi online pen lotin itu mador sami check pon long nasi koma ko so flight siya do koma ko so one upper pen si flight ke doma tapi itu chongwai pon joy ke tapi airport long pen to sami ini tom ada kita book pon me tapi tiket chong than pon me sonsi ini tom mangke online pen si tiket chong than pon lo tapi online book pen itu ada online sih check in loh tapi kejoy kei pan itu back one CRD gitu mah back one sama gitu itu pada paknang polong ji back RD itu minta mitang cilinet sikime mah tiada itu airport long kita pen kejoy kei pan anon itu mangki forlinan litang lo itu mangki kampur pen si bang lo dampom lo, so sih nama cincin pon po, so sih itu mah dampom pom lo. Da bom na mompen itu tanon dak jagirot anang litang lo tum jagirot pen 1 hour Guwahati anang lang na pen airport on 2 hours back nang kokothek traffic men pen tum on dak nang litang lo Jorabat anang litang lo sab sunay tum ha Something itu tuh Jorabat man aku ngambar tuh si airport na tumpang so video lagi ni lagi si vlog po itu nasa pudun po dia langsung si vlog na paglang po lapan na itu nasa pudun po si ning jadi lo itu nanti ada jadi kota nang litang mo berapa lo air memang itu jalur barian nang litang lo dan bangke jalur baru jalur baru kan sabtu dah 30 menit dah nang kotek dalam nanti lo bangke University ano mo bangke itu keluar ke bawah dan non konsep itu 15 menit itu 30 menit bawang dia nah itu mangke acara ini alam lo
Borja pu na pan la pu an chuan man ke traffic man do re na sa ko da kane la la kan he no ma chu ni ga sa da mo da chi long ba ka so traffic tin chi tong pon so si non commercial la pu ari na su su ton po pon epen tu on le po ya po an le po Makin tua man go airport tua na Lava hello Guwahati airport लोकप्रिय international airport entry point karena itu pakaian kuning mobile lo ngepot pakaian warna coklat karena itu print dia dapat kami alu pakaian kurang tuh pakaian mana cuma lah ID bang ID ya pan card kami agar card kami itu pakaian kurang dah dan si alu nang dot ponong pa perlahan alu nang dot penutup lah halam jumi alu punya dukaan tu jatuh penutup masih baggage check-in pit po dak screening along baggage bang screening po dak ang po ito po dak bag chibi nang po so dim lo bang screening tangan lo ada screening tangan kan itu lala atik bang papon ini dan baggage atik papon ini screening atau nggak tahu ya. Kita ada Karbi konti semua ada pola pen ada sih itu tuh bang samit pen lo tuh lukit long konko ane itu tuh ada pen receipt nang piji so receipt pen sih mau itu mahalag nomor pen sih ho ada mau kita mesti destination airport long itu senang ponang po non bangke itu mahalag bang kada lukit long lu tuh lo bang pon mau untuk nak culai pun non bagai lapo arlo nang lutu po ada kilo nanti ya itu flight kibang adim tapi dah gitu long pusing non bagai dah konstolo ada bagai security reason itu paklang ponong le ada nang itu belt king ops sama ceplok ya tinggi ada apa nang cekun pami ada as a security reason itu nampak lang ponong ya lo ada penong apa ke alu nang ramoso ada ngong si alu nang lut ponong lo non bangke flat cetapon po itu na flat da bangke go first what's up is down what's left is right chasing stars and holding you latang so dim no itu malah kita paklang ponang po itendal bang nang tokon po bang no bang no sikiat po bang wipus bang no tok on bang hen itu sit so dim sekarang ni ya sit bang itu malah celang nang ko so that's it number lain tiket long sih nang tok po ya lo 60 eh sekarang lo 60
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky. Nagi flight to Karbi Kang Japon to flight bang take off no bom lo flight take off ang ching bom lo so belum video pen नमस्कार संपर्कराम की एक और छोटी बयाता दिखाना को और आप निकले रवाना हो रही है दिल्ली तक की दूरी 2 घंटे चाहे तो ऊपर लगे पैनल की बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं धन्यवाद May we have your attention please? The aircraft is now ready for takeoff. Please ensure that window shades are kept in the open position. flight take off bang ching pon lo dim kia bang sada mangke bom lo TV lo lagi Lagi kopi di Nepal, kopi banggai kacang namnya, ada prangsi mampu untuk breakfast prangsi dari si kopi, jualan apa cake lo, cake dan kopi sih, no, tapi ada orang banggai sabtu suci ada ke, pada orang ke, banggai toilet view lo, toilet banggai bihek, laboratory, tapi bang sabtu biket. From the Hungary sakya desi ansalo flight avilo flight avilo
bangke nang pasun pon nang lo dan pasun airplane nang lo terminal itu arrivals no. Terminal itu lah. Gari doko, gari. Bangke apu long lo pono ni non bangke ala luggage bang chong hong pono. Luggage bangke so porang charity weekday pon ba chong hong pono tuma da ada sispen nang pang bar si kusodim si kiraing mana nang thanon polo da itu masuk dimensi back bang sian ponang polo gate bang laga cewek back bang ke tomara flight lo si do po thala bang ke seban tilong lo non bang lalu gate bang ke hala pamo ke tomara ke polong ke ni bana tem angkang si flight long thapun ji lo si tabang ke nang wan tem nang wan pipen non lo si tolong pon labang sodim malong lo loket sebang ya sanwan ala pun starting jan polan itu pon kan sih sabsuing non hoi ti ta sih di thang depan yang nambah sonsi itu tentang lihat kan itu tentang UPRC booking pon UPRC book pon si hotel an ke damji ke doji di ma ada hotel long an si book si dam mo next video bang ke nampak tang ponji lagi kosong si ni de long kiju ima kosong si booking ma ben grupo long ba